Usa nga kuransya number, yan na, iyo yan na pagsayaw, kuransya, Honorable Vice Mayor Jasper Candido, nga papadisan na namon Iroy, wala iba kundi Mayora Edith Ann Basco Contado. Vice Mayor Jasper, Mayora Edith Ann, iyo yan na pagsayaw, Tokre, Maestro. Okay, dahil mga salamat, Honorable Vice Mayor Jasper Candido, sugad man ni mo kapades sa namon Mayora Edith Ann Basco. O sa nga,